lock. Ikaw na si Uskawa. Lock Ashlowsan. Kulang asnas kailangan li large volume. Tama friend. Kaya ash volume lock nila. Tama friend. Ikaw. Ang gina nga commute it. Check mic man. Switch check it. So na mute. Kalbangan. Alright. Kaligaw na si Uskawa. Gusto mo asingalo na gusto ngay uya yang ngay Lumisa Frank aloga lashpinan Seattle, the Seattle Federal Way, Washington, ng Ontario, California. Na taking Trescol, ilal ashkresh kawala lalo oyeko, wala yung taking is taking Trescol lashpin Kent, Washington, na taking is lashpin and Hilo, Hawaii. Na ilos kayway sa may ko flawi ka tiyang oyeko. Ano ko siya nga, uya nga, Lumisa Frank, nga inge Shirley Dara nga Ashfinan, Ontario, California. Na yun na bel na kayo, mitli ka diba siya meta, kitin sa ngunin dex ko lash ka nga, flok siya kaya bro, nga sa si Lemon Friend, ay din, akfasya siya siyang ramin guest at first na met. Kaya, shukye ngayon sa ngunin na, ngunin dex ko lash nga, okay, kaya lo naging akalimya, mitli kat fast na may dog then siyak ta dagay lasha kat fam dawak. O ye ko gdayak fast she kunokan ki kasi week kasi ling weeking e. Man devalig is sette na yash fakalose. Mitli kat fast na may dog. Na bel na kayo na maswiya an ashwe do klasilash then siyak ta dagay lash kat fast na may. We yang an kul kat kasi proy kat proy. Well, I'm got flat na kat spell in sang lumalap na sungge maulash kulo ke mapasas kat palakin kat kan madal ke dudusing we kan sumrek ma kan sum na gen gen fast na wani kat kaben fulo ko ba dal kat aglen bele ash selos sama tiena madalik ke lutu sa sumla ko in Fida close in fulo alom selos tieba na orela the shock to Cutting is a marsh in Gala, we young Lemnisha Frank, Elos Sema, we got bear viewers slash a bam, like a case spells in Zankula, my lap nasu. Kimo lash, Kima wupus, got black. I have a time to get fast made up, the check should not so come on Dallumin we got. Is the when I see the Nakashnak, Komasi my lungs got chap, Liki. Then Makain ace attack, then Makain Tafela Caslum, or in a game, must alum, in Yakalaminasis. Kat price section malalap bam da kun gasha kat we kat pai la kat ko fast met if in jeke ko kyo inga bam dal kat section we kat gasha kat ebe ak fresh mutan in cs in selos ke was mas pin kala kat na ke wain mo kan loop so e por mo castle pai mi sak la sum kat price sak mai na ka getting wins for some just guys kat price amen. Amen. Kung nagkakalim niya, Lemon Frank, ngayon, origin balance yung kung nakfa siya sa amin ni Gesla, at fast na mit. Global laptop, Blood God, ulit na lash. Fall na nagsisipag sa mga bell na kayo ngayon.
el bakar del kolom na la el po hockey o yena go masik na ke mula o yena go il jagluk na ako lang na session sa line ga da lem got tools la lem got flat na illegal line in se was na ba nang lelang ako hindi na naman fulay al fula of kama o ye na me mga around ni anti sketch of kama lela balal fula ko mo na lang ko into na ko ke o ye mga talent ke o ye mga dito na panang kika dito ke kalp jene lela ore lang going faka lela sham going faka ke ano siyo yun na go mga ako lang doon yung session sa kyok ke kasan kyok ke wala na may na ko in faculty ke gospel singing may na ko in faculty ke wala na lim got flat lang na sis na parang ngoy ka nga wala tamlag serle ana giltagan la tarian kidam dawat ke oye lash mogat ka in tafla ke kasi kunogon ke kasi weekend lenin weeka Mark organisatie bak de fale keo. Na banang proilasha inashtiruos proike mit cleanse population pela na kewa proike mit lalfin na kewa proike mit kollash ke churches na kewa mit kollash ke tawi government lasha pe. Painen mesiak lasha ana bel na kewa ke telegas lashne de siak suos kewa inga nakmanas like ye click share o yan na kewa makum kain Kashagat ak fashke kastan gat kipelsinge. Ayin maguna kom kipelsinge na tamlan serle at tuin kaksilin gat falat na laske visin ma el chot na sum panang gitan kain wikum misinge in tapo ke kastan gat. Na si was nagawa el siya makulam tanin siya long ke kas misinge lela talim katlen kain akin siya uye kat nagawa akin siya uye ko skaywa siya may gesla in siya in wi. Samram kun long at kigas na kansin. Pahingan mo ashiruka, ngawi kumin karang ng len ma, umakula na sikkeran. Lulap. Kung lang sir, Okay. Laman frag mo lang po siya ka? Kadashik, malong, Mo lang po siya? pinigay nyo kadashik yewope. Siya tawag na eh. Malong. Abangan. Okay. Okay. Kay akan long po siya mga na. Ano ke laman frag gulo ke siya mini guest sa singa no. Ano ke lakkilan yung gede akfash ano yung nasa ego singa long. Stak luklap. Tuloy alam postle. Sound kat lang. Orang kan voice ke biya ke mga long. Ito sakto. Devash na med. Ano ke ash mo fagak silu mo kat akfash sila. Mga si medan pa ana ko si ito ash website sila ash nga. Castingcall.com kung finge esta castingcall matakoy ke itaw ko siya ang ito mo download again sa castingcall.com. En si padangan ba kung kan mulala standard lesson commentary si mo itaw yo langas la bader pag castingcall musing yo ngayon alu ngayon nga talan ponbe and sa main kuam na alu Honolulu actually Secondary School na Senate lesson commentary si Fesi mo siya mo niya kisendry and siya mo niya kibelan Secondary School and si bebelan na dawi yon na kung vingilik siya na usugin ko mo yutut na fall na kumin nga mo
ta singal mi singal goshma Senate lesson commentary sing sandum insang gasha yang magumaşkeyan na siebe mga gakalim yela ash app sila ash nage phone na duma ne iPhone ka Android ngunit nage website singa gumin download your app singa and podcasting gold page dot app v.biz na download ya gumin orek makun na siebe pa masing ay kat kinakalim yun kung bilang siya for aksok ma short term travel kung sa nag website singa or makun discounted airfare kung buwan save ya dala isa ma 20% mam gun save ya ke airfare low man now nagit learn from kinakalim ya like share ya program siya kat bal mas mong cash kat ke na mit kita so nga bulit ito ash mo fax silu akulin katosilos ma cash kat que nage broe niki bana ash wiki so igas somla tamul salik osa mutale il rela lapa sige malum na kewa sa po na gasin ko il sa gasinko.com na ash page ash link sige donation na il sa pa ma lapa sim ta cash pa da muli makat akfashing kat kena may geklan sila ilsivena sukmalen supaya mga kadin siya rin sang cash na siya Kaislin Calvin Likeksa ninaklin ko uspe lo supaya may belabas iba rin sang cash ang makat akfashing nagemulin titelagas slash kanigin website hosting kanigin ba na promote magdinin sa akfesh lang mga kat aklen na los kat na siyak to sok ta may gek na silos pelos which is ang akin se uyekot para kat kan matayin ng ko ben akfesh yak yok makat akfesh na ayon nagkadakal na bangan iplan announcement an kada show na ke mulut kita inaklin ko Mekrit Aluk Mekrit nagbarobin man kulo lasyo ko siya iba wala tignis ena mata siya kay sila in kuno kan kay sila in giving on a week na tignis ena ibang taliyang in akadengan in tao yak lo na siya tignis ena tignis ena walang tigin tresko ask the shuk kuno kan lalos oye ko ilos pang akal mi los ko the week ang the shuk ta kat kalam the week na ko los week na ko los yak fashima inge ba nang gispin mga siga ko ito na Elias ban nga lumen friend ko sa outline no kat fast na mit na bagan announcement then sometimes kun ngay akfasyo ko noon sige Monday an na lumen friend na Tuesday ngay Wednesday tosto nang lumen friend ito ni Friday nga daw ke set yan akfashe fagalosin nga sa min mit naluwo og de samdram na finjagin in galem go sumna ke gasin call group ko el close group se kumin siyak kumin showen kumin wela kumin makaliye kasi matao yak pe ang asya ka tayo may piyas ng mata sakak pe gasya yang benak makumaskian na kumin na finas enen alum na may lututsum dagalam kem kumin message ka siyak mga nakaiwa nakita akalim ya Sivias na kemantean ngan mata sivias nga mo kunokon lon may tolo. Kunokon lan may tolo. Nga usip pa ko siya nato so nga kuminta kay niya so ike liye leme mengam gon do talaga milutit ngayon. Asakak akatya sinake aske Facebook group lasan. Namarit ka na asike siye chronicles saptal singal lime ko saan fos Agosto ke singal doluan. Kasi fesen ang sukal mo ni kunokon lan may tola. West is that look. This is Chronicles. El Deuteronomy singalalkos. Deuteronomy singalalkos fosse na kilime ko siyan. Deuteronomy singalalkos fosse na kilime ko siyan. Na may read singa kan liye notes na di nga ash kanya samsam kun
matawag yan talik na din Israel na Genesis, Exodus, Leviticus, Wake na Deuteronomy. Kalman Deuteronomy singan pa. In kalwani kapag lum se kapag aklime ko siya. Pag aklime ko siya akilin yak mo Moses pas mo samayan na kayo na vidlo na Deuteronomy ito na ngayon kalwani na phone na maasap ko ako makadal sa Moses ilan tafel na si Israel in Belgium nga los mata akla in or Jordan River crossing siya nga na as pel luwal dal som saslag in fel Lucas kuma Red Sea ko in mea ko koof aklu pa Jordan na Belgium Moses the song gasin esmak na silos in mabel ilya na venulang sing an na ashtari maingen yerolos. Nakden sum nage Bible nata siya naging akademia Deuteronomy sabta singa ulalgos Deuteronomy singa ulalgos fos sina galime gosan fos naon gospangan galime gospangan nauro nga ako mo ni read la may read saying usina si kumin sige mot ko kaya sa akin seulal Moses kasi seulal Moses lines ko wal Moses and kulan usipuk siya nga ako in mo kalim ngay usi ngay sherry masing ako min takay ni di in mo hindi ifinash visual dictionary na li guest na siya kaya dictionary na kalim ke so kaya ngan saka masing ako min takay ni ake so ike diba. Okay. Hello. Kay book siya ngayon sharing ako min tagay ni kung di masing sharing na zoom ngayon kung di loyang na kita na pangi may taxaw ilak shaw na siya ngayon pagkatawag Father Abraham dahil ba Ishmael, Isaac Nadal Ismail el tinaas ko ayaw siya na ayaw ba Ismail nan. Nakadalaw yung Isaac, Esau, Jacob, Foxy pangan gide lines ko Esau kan gide sa amin gide na ma. Masik dalaw yung nagaba Jacob. Nadal Jacob kat kami gatum gul singa luwa natal na tikswag dalaw yung nagaba Levi. Min bangay masik sa amin gina. Na Levi astalik todo natal bugul todo siba Gershon Kohat Merari na Kohat bakit yung loyang na kayo pa funny natin astlik agos na Kohat pa Amram bakit babatamal Abraham babatamal Aaron Moses and Miriam na Ishkar Hebron Huziel na masing ako minlik siya loyang tamalil tolo sayang pangay may mababang mo Levites. Natalik na lines ko kay Amram, nga pa Aaron, talik na Aaron nga bababang mo tolo. Na Moses, kadet, dirang nalingan, mayroong dirang nalingan. So, talik na Aaron, nga pangay mo tol. Na may sayang, shuf, talik na Isgar, Hebron, Uziel, pangan met mo Levites. Met tol Levites. Ako kung dictionary na loyang nakiipsingan. Kat fin usungay kat ipsingan na fiyash kita sa mga Levites. Sa Levites. Titalik na dal Aaron ba sa mga kanya ko. Shuflal, Isgar, Hebron, Uziel. Line tol ka nga pangan Levites. Naging met tol talik na Aaron pa sa mga kanya. Sewlal Aaron. Na kikat aki ipsi ngayon nakita fast na may read nata siya. Na ngayon sa kaya
Ilan. Okay. Na det så länge Marida ingen na du tror mig sapta se fos ni me ko fos se sapta sa gos fos se an mit tol mit na ke wa ke shuf la lifa eva wang in iplalos ke fellan mit Israel elos mol kun mai sang mai kise sa mai tekin masin lem god eva wang in fos luan eva wang in enselos tiena na shuf nie iplalos an bailos makena shiakle in or balon god mit tol o ana ke lem god will later fos tol bel na ke wa kise kin ya ka ka ship na ina shi tekin masin mit tol fin pise likin tapalu wo fataw na bangan ip ke fin mga kao ka ship may itak yang masin met tol ngan fasa ko san kikilos fa isip ipse emet ke wheat wine oil in olive unen sheep fastimekos in maslon shuflo ustake wakat ila shayla shufla Levi in Galansapel ta Eric Malon met tol ne tok. Nakatuwing singan, nga kung siya mungkin, kat Bible an bash an ye matash ngan, nakitin loyang na ke, le mea si sumonja ngan, kung fin loyang na ke may read sing pa Deuteronomy sabta tinggal ko singan nakacham ke ban pang asgak pite sekundi Amram Isgar Ibron Uziel pangan tamalil singan na Amram lain sekal Amram ngan na tiin pa Aaron pangan metolo na usayangan na fon na pangan met Levite so ngaki kun liksi na Galen gaib singan oye singan pa kilo silyak na infen wala yang shuf singal sinafon na saya ash en lalos no shuf la shuf talik ke shuf la Levi se wembe met tol ngan wang en lalos katil silelos tada in pangan medin kalansap na ke kalansap i Klensapol na ke bang lom duknis matal singan na nakikao ship mga mongo mauta ko in may kiseng and may de kang sin met tol ko met Levi sin bangan onay nga los met Israel ngan miniski makunen met nga pa ilosin makunelos pa ilosin fakek ilosin met luti ilos pa yang kasi mga fashiyak matalak fashiyak tabernacle la ilos pa or nanon ko na sin met Israel ilosin yang masaplal Moses ilosin palduti may da ke masa po na yok na Moses sila sham na ilosin kalain sapal na makunen met Israel pa ilosin sang mongona ilos ko sang may sang lalos in sang kashalos ke malos akfasyan sige mot ko Chibesa ma ara modis da dishangan enoin sang bangan min ilos paing itula yematan kat kala da fokat ko in proy ke met ngan ke makul klausin nak manasia Los mo kan ipay, los mo kan plakin main sewo. Pangal shuf si masilo sa lamo incline sa pagkatiana met. Met nakatil sila na sila shuf sa lifayang ngan pa insang in pa shuf si matafel in mo pasel ka na sin Moses na sil Aaron na sin Maito. Na parang yes ka ulang nato na kasi siya nga kung may siyak siya pa na fakata ka ulang sa siya kung vinridi Hebrew sa taluwo fa single si ikat na single ay ko siya il sham kun la inge met tolflet sa inge pa lem Jesus Christ kat luti ke malamiga somla le lom nes matal singan aspin ka sao da sokta udaka copy sige baurik lefin felangan na met tolflet si met in belt masilo sa langan na pa Aaron
to shokto mit toy flat na saflasingan palem Jesus Christ na mit toy flat lan fail pa Aaron na mit toy sayangan talik natol ngan ba Ithamar ma pangan mit toy bel so ma kadil sila in tafo in kalen sa bol in duty in para non gonna sin meda kitafong lalos. If ano mo saying kat aske kat eken mo aske buklalipro. May Christian na kayo mo saying kat oya wala mo kat talit natin kat ki oya singan pa nang kat oya wala pa mo kat pa may tol lan kat mo saying bangan ma Hebrew fact. Nang ako may talalfong iyo eken ba may tol ki wala yung sa singan. Kasi dispensation pa a period of time palanbel sa mga ashma si sikyak pa dispensation. A dispensation of law palanbel sa mga masaplal mo si sikyak med Israel os matake dispensation singan ka bel sa mga masingan sikyak pa masaplal mo si se. Farang ako katash ke siya na dispensation singan pa bel sa mga ashma si sikyak mesingan pa grace pa long lang lalon kat nakikatash ke palanbel sa mga masing sikyak pa lang lan kat ash ke dispensation of grace siya ma mit tol flat silaskan pa lem Jesus Christ. Li ash ke Hebrews up talu was singalikos ke singalikoshan siya Hebrews up ta akos fos falinig up ta limigos fos singaulan na Hebrews singalon kos falinig Hebrewan kos falinig Hebrew koshan. Nangakum katingin na kat ikid mo kat mitol kat pa mitol kat pa ngi kalain sa po kat mitlalal vongin kat pa tafala gaslan kat matan sing gining ko sham ki microphone so kung ki camera sing tafala gaslan kat muin ak mashayak la kat pa kat ikid mo kat mitol kidan bi fakak kidan bi luti kidan karangan ang Marlon God, keden we liang gaston God in tafla fall na gilong silon God, keden mit ta tafpo lon God. Na God ko nakfasyaman kisipin aslon ngon model na in mitsi. Na liye kat so ngasumos la masi aske Facebook group umguen so mesla kate singan na shike really bellu to you actually me gas my diction na Suhnaking ko. Na ngay tuwing singa pangan may lutut sina ke kunokan sina ke mantean ngay flokon ma Minister Frank if inash my the fact ko you can show na ke kunokan sina ke tustian Frank Lulap tamil serlalo Frank sige akte ano ko falong ko shikla ba siya okay long bidil lang nga mo ashkuro ka problem man to saan na ina nangan ngamo tingamo akte silompi ngala na ikasek na pa mo file giden kain kalim gala kapin me sham las na ikadon wixinget na nga kain tro conclusion mo ilagate akalim na sikumla kadil god of orders pa ng laki man go fall na ke oya when fin de sapkin yak na sikum nga ko moklela na yash maitan mangan na maita singan maita kan kana uskatla men pai sikya kita samram kita ke taga bege tuste na banang iwangan common yoklok na ke me agate sil damnal serle may ngaila zum na back and forth ke mga ke wani na ke colon lem got kita akse fila week na ke may sham lasha na banang kulo malam jum ke kum shakwi got taga porong o kastan got misenge we got in Sharia, we got in kind like yepe in mo kunokon lasha kiden kind faculty purpose sila kum kiden faculty na glory and honor na kayo wa fall na sinlem got in elmo kay nais mga na banang masharam sila kum nagetuste ne elvak mo David Eluse tap se si chronicle singal dolu lumegos na kyalgos na civilpe singal dolu singalakos Evin pa pangan me may read my gekla na si kumga nga aske si chronicle singal tolo nga read first lemekos oing David Elise ni met na kayo in Israel matagawa kinen air ke marshal na itchap
Fallene soon in Negenuchak na Ameth na Epang, Tailos in Use Tap in Walayang Ligi and Carrier Cherim na Walay Tap in Walayang na Jerusalem. Na Tefit Maita. Som Nagisiti Palace Bang Bang per Carrier Cherim in Fel Judah. Okay? Daar is een gasgen. Onkosh, itkos. In Fel Judah. Tailos in Estatep in Walayang God. Tainin lem God simle on ke. Et tron nalan fin posok soklan cheraplukoya. Elos Estatep in Walayang Ligilomsil. A Benedap. A flie finzuko me we was Asia. Husa Ayo. Ayo pa usmay wiwas ko. Kipel singa David met na kay wireless on show ke kaya los the phone inak flat ye got elos on a shitel ke mo on inge arp drum simple trumpet. Singal tolu. Kema inge David el dia step saying well na Jerusalem el flie in lom sin met bang bang in lom sin sie met bang bang Obed Edom in city cat. Tep se on na weke malam tolu. Elem ka de la kan se wo ye lal Obed Edom malal na kaiwa. Ngom de me reach lash nge igesta na zikoma. Nga riti le me gosh. Fala ne ke al gosh na super single tolu single la gosh. Na me ngom ga ines la keo. Inna na ngom in follow kyak na ke malang ke den dila me se sam sa winyak na mayen matawak sike foste me gosh ngel bak mo oing e David el oing e edikesa na si kongu den dila ngako min na follow na lang den dila me oye fakasi nge me si sikyak nge ke masikyak nge ash na nakna wo to na King David len kain na met Israel na gawa ke shuf na gawa in kain samsam na sin met kol ke makarangan pe unmet ngayon lal kagay si captains lal na gawa in kain awesome na silos. Kalim mila captain an met mayon lal nge elos sa mga karang kol fin tausin elos sa mga kol fin fuko. Na akong porong elata na te pusia papa nge pusia na pos unmet na lapsi pa el samsam na silos nge inakade silos na ke na sila din flogon matap po. If a tap in wala nga anash yengin na kipel sa mga los mayon ni met Filistian mayon los met Israel nga na mo tap bata an ke endan met Filistian na banang ke oye mat kanal King David nga el ke in ash floko silang tap in wala the Ark of the Covenant. Na makanon Ark of the Covenant ba as yod ke masap ma Moses som na finon Sinai siya asle as safain manna siya a jar of manna na weng rot lal Aaron painge man din tap sing na weng oyan na gawa malamayak lagangan il aki kalim sikum na mangan na fon na na fal na gakul kan kat ma lamala na bangen wangen foto le wangen lais laki me shikasha koya makwa ki lamayak the fal na ke saplan gat da zero slim gat magum flok na ke melutut singela matawaken shamram singa ta na David King David elara shamram la ngel shamram na sin meta na ako me read ke for senike akos mat na wangen na sin sang mo den kan consult sin katla was in lem katlen kan mokla o yesin Eli mo wo na panangan sang na sin met pa kala le cabinets la ngan na si fin met pa la ngan el consult met la ngan na welas met na gawan sin ke li mo wo na na panangan los mokla o yesin in kain matawak mokle flokal and tap in walayan na ke taga samsam kin yakla tap in wulayang in tau yak tap in wulayang in likilom sel a benadap a flia fins ko may we was asya
tau ya aten transport ke tep sengan elo se la mala masin sang one na kau ay ul cart so ngan in sang one masakang tep na fe sak magaligi lom sengan akyef in cart so ngan na wi wala masingan na ke farad maslon first metligi kite ready first single dolu singa lago sa el sangram kin la asho yes sikya o yes sikya kan na ke first year ngakum koin kite nan chamram first year kite makalam kela me sikya ngan no yes masikya ngan pa kelos to sunnian kalgal within chiton kau ma ul me wi wa tikal kalya uza el saplak yang shukya tep bin walayan in kitin bella lem kadel malatsel uza unilya gesben el kalya tep gesben el kalya tep se el misen insen yematan kat kemainge ense pang peres uza in pelze me David el arulana toashla lem kadel sang kayak na sel uza ke kashkasha kemainge David el sangin sin lemgat, sangin sin God, effect, inge ngaus la vaka tep in walang ta in wia, aba first single to luta ka treat la pieng in kain cash gat kyo yes in na. Taka na si kumiseng la good idea sila King David ngel shakla ne panang ta ashmet miseke. Kishbin tema fallen mokle al mokle. In the first place, masimit masikyak nga ana kita mlan zerlen chamram ngantari la mit tol mit makalansap na ke oye lankata maakwa kisin. Na banang kiten kalim kela tepin wulen te ana kaka. Tepe ana mit pasag eta shuflan Levi's magena pakain kalek yang na ke in shaka. Na ke oye si mailos la mala pe sang pe good idea lalos na ke la mala in my wiwa yorik Tepe lela in koin mokle kangen. Inas mas is ang one la. May instrukya pa lo si shakak na fin pusyalos do sin fashke. Na pa nang kelos sikyak na silo sangan na kelos suni may wheat singe. Tigal yak kao nga na te epatatle tepte pa na usal saplak na na te eleis malatlan katke. Kayak lan kat sikyak inse. Na pa nang ki sikyak yung madal King David laklin bainge. Na pa nang ko flow set tep se. Na me fak na si kumke fosta ko nga. Kimaingi si kya ga tep se anna we kemalim tolu we ye el flia in loms in siya met bang opet idon in city cat. Na tep se te na wala dako. E mesit me reach last nga fak ma David lu se tep se. El betaw ak mokle in dako sonna safla. Sonna safla mayen ma shmonyak nga eta ka inak sa fiak lagi kaman ke omen su fez last nga fak mo David el Suhnaking God. Fin David el tu na kinanak sila almam da mot ko in vlogon matep ba. Kisi kya ko ingin na sin matataf siya wala ustep ba ta ko nga. Kil saplak in tulogin tep ba ke ako lang patatla ligi cards ko nga. En mise na may si kya fin David el law na gang fan na. Lem God el God of orders na ba nang laki ma falin mokle yakke oyalala ma falin mokle yakke malala la se falin mokle ma ana kel pakia na finga kum te akwa kinake na kita kufla na kalak yang na ke mo yung kita masala ke ma singe mai kana uskatla na ba nang takana sip misenge takana sum misenge ako min kan dikshin loing li good ideas la kuma ala na wona ke ngetla Tashak tang ako min way tok lain kan sang na sin lemkat. Sang na sin lemkat lan kain liklik yalak ko. In fact la, pangan pensi ko mem kuila. Pangan mafal ko min nara. Pangan mafal ko min fact. Pangan oya mafal ko min nara. Fash keo. Mayanin mayon nal King David nga. Kel shamram kin ke puklan samboy nga. El mayon ktang la mitlokalokal nga. Kishpen el takanayrin kat. Lemkat flat na inshu. Inkain mo ito katapan na ke saplan lemkat. Na fakir na ke pensing na good ideas lalo takane katangan lapan ng masisikya. Na pangan masikya kaya nga tep-tep lan wala yang singe ilala na
maupe sikyak na sin met ke kitete na sesh fingate karanganan blessings na yo etakape ke kita kain karanganan pe el akalim ke fasinga lagosla tep shan na we ke malum tolu elim ka del akin siwo ye shawlan opet idom malal na kaiwa na masisikyak ke fasia fashion ke singa luong Taga sikyak in kain malatlan kat sikyak in senan. Na singa lakos. Elakkel mila aspa blessings ke. Fingat kain karang fin mga makwa kin na sikko. Na panang lelang ako min kain okaki ke mukui gulasha. Inka pa in tafan ngit kitiyan na katte pa sap kin na sin kate na met. Fingat itala ita kanawsal tala. Na paingan masikyak na sikkong ke malutlut sila kung nagatusten kula malap tapan la kita som na ye ke tugun masenge na ke Wednesday ka takapan na ke tas tak ten dafu mabana may la close related na kaywa ke shamjam ke Ark of the Covenant by shamjam kal kula malap tamlan sangay pangan Okay. All right. Okay. Kal Lumen Frank gulo. Lang buset. okay no ala ke Okay. alam All right. Okay. Kal gulo kaya kate sengan ona ke makelemia. Kumdi along sama masih fat na ke good ideas kan na just mo da ke kate subuk to rin ku ya. Kate loeng na ke le malon kada alla ako para kuno kan sige man dia yokswe ke galam ke akielan kat na sil Moses then dafla sil Israel. Na malon kata tina mau character. Na guessing sila God is God of orders eh. Managolan kata alle akwak alle nice alle ifalore yeah. Alle mata pa si fel lapsen pa sanakin ka at kalam ke David el sanakin ka at pa si fel ke si fel lapsen ke wiking yeah. Na kumdi sige mot ko le Tep-tep itu ulang siyan tako yeme. Kat ma ngantak na galam ya. Kat galam gele belcima King Saul. Il kami il svena unil ya. Menil lieda na en med sol si Philistia ay katangalos le. Na balan belcingan pinapa overnight Phineas. Ilos patalik muguluo natin high priest na Eli. yes Ilos enwaki peke may unse panangan idakle tap singan udakle Philistia Philistia may tamas may roof le ni na kachilal dalam tople bratle lang ti ani baklan si tap singan ilos tari sa pawat masingan dal sana ke wash ko bang sa pawat pa Pakatsun mo lutut siya ngayon. Ash masikyak metliki. Titvan sikyak. Nakiking akum ash kya. Kutendik siya loyang na ke klien sa plush na sinkata. Lekat inino na pay kuten liksin na ako lang mo to ninsiyes katva klien sap. Kutente weng maglugkilyak football. Kutente malang katal kitin shayla. Kaya sikat le ng akla siya kaya ta loeng na ke kaya sa plus na sinka. Kaya yung tao ukaka na yorak galo mo na akfal. Parang masing ako min es la ke mo dito siya ngayon. Kaya siya na ke mante an loeng friend kung malap. Kaya siya na ke mante an siya loeng na ke siya siya mante an nga dafa pena mo loeng friend. Wednesday Uniste an. Därför menar man sig mante at det tuste sibe unistean. Na mante ela kunokan lan metol kunokan singan may dagang singkat na sin metol. Na David na naksingan pa den use tap singan bang na mo ilgan bang lemen pa good idea singan na uniste metol in use tap not Jerusalem. Na problem si dal sud nga Parliament Trail sa amin so on gen sila and sila obit nga malam tolungan. Tapos David il flokte bang il tafakot na Korea na melar pakisum na ge sie Chronicles singal mekos fos akos neke singal toluan. Na ngayon siya Bible nata siya nga kung siya sum riti
Marit singa na nagakala si Chronicle singa ulime kos fos akos blaki was akosan nangan riti tugun maing David El Saplan sin made in full natal Aaron and with Levi. There's a gavak being with Levi but talig natal Isgar Hebron Uzil ko gavak pa inisingan kung sige loyang tamalil sing okay eh taluk dal Aaron ngan balos ikin metol na pabatamal dalan pa Amram na tamalila akos ngan pa Amram Iskar Hebron na Uzil baan lang ikatliyan sakluk na bangan tamalil singan na kufitlo na lines al Amram ngan pa Aaron Moses Miriam de Shamkin talika Aaron ngan pa ikin mga metol na Shuf sayangan Iskar Hebron Uzil pange met Levites. Me Levites elusematie ekin mo aske wallan met tol. Pange Levites, pange seusingan. Fana met tol talik natol Aaron pa met tol. Na Aaron pa met tol fallet. Aking na liksya na usung yamin kat fin read fast namit na yan na liksya ni na kalim na kikita riti ya. Nakat fast namit fos lime kosan ilsa ko ingi. Kisa ulap lal kohat in shuflan met Levi. Na ngay usi masik nga ko bintagay ni loyang na ke read ki na Hindi na afita ko na kandiyan notes sinatik ngay. Nga is nagigas English na nga langas na nagigas ko siya Vindi kumdi first me was funny nga lang talik natal kohat na mit cool sige pa Huriel na sila mit suk longol na funny natin ke Shuflal Merari mit cool sila dalgan pa Asaya, mit luf kulongol. Na falling kay Gershom, mit kunsen ba Joel. Nang ay usip, bisa sila kumindiyin mo in makalang fakla ko. Kung di mga fakla, pangay, Gershom, Kohat, Merari, na Levite, tutolo. Na naral dahil bang mit kasyam-syam gina. Na sige mot ko, masisika ngan ke, wo oresi kumdi ensinge ilal de tuin singe pangat tamul tolu na dal fani pe natin na kitalik na natin nephews pange pa Hebron ma elsa ma wang singe pa Amram na ngay usipin singa nga kumintri diye kumdi ma singe Isgar Hebron Uzziel pa may pa full sakli wong na mega reading sakli ki aso so ang makina in kalan ba fos akos nige fos yersingen fos akos nige fos yersingen pang fulia na ken notes nga in mo fusest na sim gumin nga dang die kuvin na loing ki sa shikla akan sumi Jag kan zooma in notes yung referang. Okay. Kalbul man yogalik ka to. To yogalik te yoklale. Pero yogalik ka. Okay. Na masing afaka pa. Kung lo fos akos nige fos akos nige fos it ko saan. Akos nige limiwas nige it ko saan. Pa ipsilang Pangat tamulil tolu. Kohat Merari Kersham. Kohat kita loyang na kayo. Pa kita funny natin. Kita funny natin ta na pangit talik
natol kuhat pa full siya akluong talik akos talik sa mawagin siya nga pa amram sa mga papatamal Aaron sa mga Aaron pa mutula nakacham kin Levites pa nga kacham kin Levites feature in Galim nga kinasigat mga nga mo kumin flokas review the force ips mga highlight yan pa force alkos funny ke for singaulan. Napa nga highlight dia in mo kalim in mo nga kumin mo kan treni loyang na ke. Napangan fos akos funny ke fos yasing na kung di ke mas David wrong pa inu semen di pang akwaklan ka at ifo mingat kalim gila meta ke siya kustin pa usa el mise ilo ma wusi de mise mayen tebangan kunakan lala kat vi flok na te ok masiro King Saul, wangin the long lang kat yorol King Saul, mayen siya kustin lal King Saul. Siya masya el siya kustin kengan pa maluwal rala aske pa pala. Siya pa el so mayun na subsequent kadil sang nasil King Saul pala. Sumti unayla na phone na may ngante usi sifan na uniya talik shigde ke nata. Na mga sila siya ako stingan pa usi talk siya sila lang this is a good idea sa mga kanorit makanol na usi la we mara urakrak natalos na takot Samuel Foyak sila nga ifokum te ako smalan kat na Samuel lunia tako siya singan na sila siya ako stin lala siya siya ako stin lala pa iltapanol Samuel nil pat kanal tayo na wala kisesi Samuel tako da full action siya kuman gom ko nakfashi kisengan te pakan makuno mo nakisipin siya ako stin lala King Saul nga para wangin le long lang kat aninil na akustin pang masin yokshi pe me da bagat liye ke fos gash ngayon fos akustin ke fos fos akustin ne ke fos singa ul ngayon ko liwas ke singa ul ngayon akali me toshati vil vete ora in the phone na Levites ngayon ke full se met ngayon na sibe full se aklu ngayon mayen tinawaya we amram mayen elpa us shuflan metol na Levi's kan na phone na luwanin pa min pa ko shoes makadal sila mo in kalain sa Paul mit sayang ang tikay mo kalain sa pero usa el da misa nabangan fos singa ulsingan murid singa falene ke fos singa ultoluan na mitligan vast me da naglin ko minister skipper ita kulog ko check pa ka de alum na king sang gasyang mama ashtarian na ngagum sum na ke murid sita ko tafel murid sen pa fos singa ul sie ne ke singa ultoluan na fos singal sila ke fos singal toluan nga usipe notes di ngita sa casting list nga nabatok lang asla pa nga lang asla free ask ke kunokon ke elen singanan pa nga fos singal si fani ke fos singal tolu singan nga free angin mafishes in naslon mitsul lang en ash priest luwo ngan pa Zadok na Abiathar na siya may tluwangan partial siya ngayon. Kung hindi siya kalsi nga siya kaya ngayon, Zadok ilta ko ke Shuflal Eleazar isam na Aaron pa high priest. Talik mo kula akos na ito Aaron. Luwo pa Nadab Abayu. Talik mo kula na ito luwangan katilu niya kisipin sa fall akfasyon kise lalos ngayon kadil unel dalos pa A4 lol dalek unel dalo nagmulo lola pa Eleazar Ithamar na Eleazar kat kalam kita tali pangal Phineas 1 na Abishua Ahitub 2 na Zadok singa pangay priest singa nakasuna ke hindi ke David already in the phone na line in the phone every corner is to be covered in mawang in matavong le and I say line la Ithamar pa Eli kat kalam ke Eli sa kasam kun piang talik mugulo na ngan pa of na Phineas nagde
Kede loy nagel ikapat, kede loy nagel Aitapuan, Ahisha, Ahimelech, na Abiathar. Na bangen eh, with Tolumas David and Sulalain pa som use tap singan. Na Levites ngan pa Uriel, Isaiah, Joel, Shemaiah, Eliel, Aminadab pa mitigas nga. Pa fos limigos tige fos singa ula. Na bagay akwaksima toko siya David and Lorelaine, malukseni na igesla na sin din igesla mas fliang ang ako min galim ke maritseng kat fashion na met na ke oyesal ko sa David nga lusi met ilte ano sila la met da kum del seula mo il som die schuf ngen orela il sa bakatil sila la sama Magkafin loy nag-glance up lang na kuten di ka na soul mate in glance up kuten loy nag-oyen mate si suwas mo kayo na ko mas mate si ma mising yung ngon matal ba akfas si ma yung ako min liksyon loy malutot siya usi na si kum ako min liksyon nag-alim kele oyen siya toko sa TV ngayon dafa mo tap siya nga na mate pa na ro inakfashingan. Mait na katil sila, fall na full. Naskimot ko, pelin Thanksgiving bangan. Di nga siya ksum, mesi ko misang gulakinan. Masi ko misang gulakinan lang. Sanggulo na sin ngon matal. Sanggulo na sin lem Jesus Christ. Sanggulo na sin kat ke payapalo. Menskimot ko, funo katanda ke oye singe, nga kat wengin ke masinge, kat wisul lang. Sul siya na Shuflal Ithamar, Shuflal Eleazar. Kita wengin ke mangan. Na pelin Thanksgiving siya kita listening na sanggulo na sin kat. Kita de aksyuk yetin na kikalain sa plasyo. Kalain sa na utuf, panga kasi utuf. Kat mo ito matala, ako tuf niya lang weng na kalme. Kung loy nag-taxing ito, tak na tuf siya pangan. Tako sa TV na som sila nga na lusi mo nga fall na ke mas makatilaki. Na pangan dispensation of law, nag-dispensation of grace, siya ka kin gaman dia na lemen for kin pe. Kulon to na kasi fusha lang si kumusenge. Nagkisbin ngon mo ta, nagkisbin lame cheese pa mo toy fletching Kat finalal pong tal mit lang mo sila nakatrash ni client sa sin kat we soul lesing naging soul la kun da kay Castle kata kundi aksukyetin kundi pleasure kuminte aroma may na fon bel kapun ko kumindi yang luxury na role tep singa may ta miseke fake gaslan kata may ta miseke ostia long gaslan kat may ta mole kilos long gaslan kat na bara king ako mas ke kalens up singa kiden de loloiki kiden de nakulukke may ta finon si kalens up Ilos nak na sa slus sa sifena yimatan kat. Na ikalim ke o yelos. Mayne fo kat kalim ke kalim sa plan miras fos longon luole. Fakun ngon bain long si. Mitsi ma as ngon madali ne ele mukui kita kalim ke long. Le el met as long si nel si. Na ngan sum lagi merit la try make sure could cover all bases. Na bagan fos singal doli pangaske ke shal se pieng finja kin likshin I geslang ako min likshin na kalim ke yoksbe yen klein sap singa gidente akshak gidente akshakyaten ye gidente aksamangul ye giden sanakun etol de klein sap na duf se pang ye ko maske kumsang koyum na fon na katle gesta fall na galapan na dahil fong iloman ko dahil fong ilan mitsi Lamin friend banu niste Klomalap taon le sir leke agate ya anake kum me li alna takan la me family trees and na mai ke senses kidan kan kalgula mega chum kun me efo ko mait me
Nara in Kalim understanding Silashne, Mola Tawyak in a territ fellow and a gigum Fakla Finchak Kangan, he gets an a sick parent Nila. Okay, in a little papa play my year. Ow. I hope I not copies in another spare, got in Magan Metalila. Okay, Cartil got of orders you and a king of the land from your dog. Ow. Ow. Nara Kuku upon a fact and got the Eltiana Fafe, Eltiana to shush ang kom ma na Ow. vak ngan kapen maritila snel vak mo kispin ko swangin ke pel si met magat tas ke lusi usi na palem katla sen ta Kai kai cut. Ow. moyen kat ta ti oro akfalet se Fall fall in in rik the na sin Rickna Sid. li o yela sana but flok kan ke tamlan sel psalla gat flok ni Samuel singal lemekos Samuel singal lemekos See Samuel? si Samuel singal lemekos foslong luo ke kung sarang kun mugugilal sol na ke oya mapanang maluo la lang na Ow. mo pa as foslong luo siya ngayon si Samuel singal lemekos long luo na Samuel in fact piege ma katil lang siya ako stain kamasang may kisya Low. liye ako swoli ki may kisya Ow. porong o woli ki si fed so mga mana si komi non yoros mo siya nila katina natin relax kat kafain makalans up siya kat instrument siya kat vessel siya nagkakalans up siya one in fact lakom nagkakatayin na mga fin katil de fact na siya nangat de fact man good idea sel din amo the great and only idea mataka yurin kata ba women finash good as mas woli ki good okay pangan mana kaya katasya tasta Kada så inget tosta. Kitchen digin just a wang and ako med rin fresh sila. Maritsingan pa. Tosta Chronicles, si Chronicles mo angkos fossin ke fos angkos an svesen fact mo dub aquaki in lom nuk Jerusalem. Okay. Nangamo ki ko charm ram ding na lemon frang Ow. uta il sulela met gasngan. Weng foko met cool on course ke kasi shuf weng met tolu. Pangan ba tram kun ge fos singal dolule Kisbin los wang na ora ta as kai padat na fe los pat kalam ge misal uza ba limit na fel tram ge tuste. Na tosta da fakle ingena Tosha David il masaila lom nuk sein mo to usung yaki imo sang afin ye tap singan. Na pa marit singan. Len frang ajo nsum. kal ngarit singalon kos Okay. si fala ne kele me kos Okay. nakat toni ke ma fal gidan sarang bijan elos usta tap in walayang na in lom nuk se David el akula na ke elos fliel na elos or kise may kise in akin se wo na sin god tugun David el or kise tari el akin se wo yemet in en lem god el kitalik mo munguna se elos na kaywa elos sang na sin kai siamukul ematan in Israel kai sukulof in bread ibini ko man se ekata raisin David in sila kata may din truth la Levi ta elos in kol alu lalos na sin lem God lan Israel elos in non kaksagan na limadan tep in walayan Esaf pa sulosol la ta elan may kol Zechariah el may kasalal GL Shemiramoth Shemiramoth GL Metithia Eliab Benaiah Obed siga chamram keangan GL pa Shidel Gear Medinon alpangan Shidel Gear Asaf pa Shidel Ge symbol makunen met toluo Benaiah Jesiel in may ukuk yamatan tep in Malayan kilen na kaywa fason gosh pangan Okay. na Kal Shabra muna. pangan tamlan serle kumli fo sa ko singa kat kalim ge akwak ma ge David ilakilenak ma singan
Ilakila nekla asho yesilwela tina fan. Na panangil talit tuwas lagi kayak ma lem ka tilak fashion na sin uzangan ke sikyak ma siya. Na panang tukun tusti afaro ilalek ke mind calm in order in place. How? Na panangil tipe anamugi ko ilale akilya soup. Il tile consulti meta na ke o yang na il sumne rin katin liena pa shipe wo siya. Falokola ni ke aqua ke masa po. Kikarangan yan kisya ke mangan na kayo. Na panang kita kangan ke civil pe flocken at cleanse up plan meta na nga flocken at na siyang kumin. Okay. Kaya cleanse pa nom flocken at pepitse siya in coping cash ak den magay kayo wa. Yeah. Okay. Ito lang tasha yeke. Okay. Mensin mo ang lapitse sila kan ke sang pitse siya aun. Kayo Men na. cash wala kina pitse sila. Lomi from kulo. Ilaklin kum ke damul game well skilling. Kulo ka aslo na go ben assume. Ay be dam del Jenny Sikra. Go ben assume. Kulo ka aslo wasan kaywa. Kat kaya aglin go hospital ka trash na meta. Na masi lemon fagel sham gun biya nga. Nga na kiden kalim ke oy yes masikya nga. Katfin bitte sham gun biya nga ba nga. Maya bitte ya ke element frank. Pitse siya ma taka ke kumle mo tolu Aw. Finland kuno kan sa ke Wednesday Aw. umbrella outline siya ke mo tolu nga nainin mo itingan la. Aske magden ka hindi in cash gat ke. Masi nga na. Okay, el pangan mo si taka ke. Na aspe slide si besa ye. Bitte siya ya. Masi nga ko notes to ke. Notes okay. Aw ba nga Husa nga. Okay. Kaya masi lemon frank il sham gun nga. Okay. Nga dakla na king ara study la nga read na nga esta mga sa mosla ni tari na nga sum de las nagigas ko siya na sumsing aske gasin ko na masi lemon from el sham good nga yok na nagi chronicles nga notes to ke chronicles sa pangan kat kalam gele dat binulayang singan ash utak yang tash na nila masaya lobby sin sang afin yes be singan na pa kacham gun loin fang kacham gun biang ale for single dolu ke chronicle sapta singa ulime ko siya fact le kisbin met ngay wangin kisbin met ngay kisbin using ngay wangin Pato kunokan sige tuste usa ilan wakia kayak lan kan gisbin met nga wangin at King David at nakati orani usingan pang kunokan sige uniste nakataske igen nakataske tosto Chronicles sapta igash sigalon kosh fosilage on kosh Chronicles sigalon kosh fosilage on kosh pa ash masikya ke il dalorela kisengan min kamalan kata katil akyak kuksige eksidas mo mitliki mo tatako ay ngani ro dalo da nakinsi wuye kat pa me usi me kise following na pa burnt well-being offerings ma Dr. David Ilorelangan but lumen fagil ridi ke sapta singlon gosh for sefani na ke for stoluan na meta ko il sulela kay si Levites ngan in proe in usikaksak na sinkat na tukun mga nuik ni tari na kaksak il kitelos pan already fall kay si may mga na sin met Israel ngan insang sangkulo ke wulalan kat na masikat lang si kaya pa isam de kat may ito kat urik lang kden may akflet na sin kat na sul sila Dr. David ilo na mo asap pa si fenak flet na ashkainin may shidel may $1 magin siya pa harp na siya pa symbol na asap pa si fen winak flet singan il ba shil kin symbol singan pa
pa si may skidal nga na may kasi may mabangyak nga and may Levites nga and may skidal na lusan pa arps ko pa siba may skidal nga pa dahil mo masifal nga liar kan kisat yan sa other arps siba na pangan aspo ko na lang may tol lus pa ugu crap pa gunda med tol. Nike akflet nge takin yaklal fall. Nangamod na mod kumising nga mo Alu and Frank. Nga mo master kat foto leke oh minkat tinasum read la oye si oye nakflet nge. Tokra David kadil mo a man after my own heart. Kadil that mo parang may si mo ngalong si yok win oye lang ngalin si wuke. Na lor na ke oye si David Royang Ilroela convinli oye my lack fashing masam ashto mas ashke pukul Exodus kadil ilsang masil Moses na lack fashi na pangan ilo kedeliktan mengungan gisengan orekle proingan orekle kaksakan orekle na mo akfalet orek na ashpe mait na ke akfalet Tiana valet slama met tinda ash met na ke met Levites ngen sibe priest ngen na ash me o na to lo nak fashi na kat fin mot ko na ge me akhlet lash got fkakhlet lash na sin ga to gat akhlet ke me won ko gat alo loy magay na fkakhlet lash o ngina ke masing ke dispensations ke dispensation a period of time where certain event take place. Dispensation lan law lan mga sa pangit mga masikang imbento. Na may saying dispensation lan long kalang pa dispensation of grace kat matakip lang ngon matal. Mangon matal ak fashion line may long on the ak fashion yung lineup na gigaston ko. Nakalma pa, kat findikin gaston ko, kat sa mabang mga madalak fest, yung ganda na ka. Sige mo ko, mana ko, pero fact lang, mana ko katil, king ako minito, given with life ng il sang si secretary. Namasing ako minista, kaya along si for si element from el check, si Samuel, singal mi kas pastong luwal, akosten, yok shupe, liki, Kise. Bekalme. Kung fin mo sa buyalu, pa mo ligom lang, dafong lang. Kung fin mo kumite, akos makatita ko, kung buyalu, yun mo dako yung lang, dafong lang. Kati na kita na akos malan kat, parang masi yokshipeo. Yokshipeo liki na pa yun, akos din, malan kat, nakatloyang na kimalilit sa ngala, tuste may tsemise, uza, make good ideas, make nanakulan mate. Na David el konaya giletaela. Na altakati orayan iliye la masum la ki Exodus el fash ke ukwe. Na mo pakat kalam gele el dal ko nakfalet. Ko use asak falet masikak pakat read ke marit sing ele. Met nakiwata ko akfalet. Lamin friend. Fuka. Glomalla tamlan sörle. Akta yalla na kalim me takana Europe. Alla dal mo ngon wolan dem gat gesta be kalim just moyin got esang na just kiden kain I gesta dan in just 10 years study kites na umsakep ne na ramen il se suka e kek la kalim ngam de gain mata na bisin na wi mata li ma sing de nai sang na in jera ma I kek la na just kiden kalim na mas mata na si kum sul pe eton na ke cham dan ma so me sang la so Katin na kita nakos tin na rela me sanglas ke adu me Henry ne. Mayin kasi pa na Henry. Kata adu en Seattle kata en sangin Wednesday pe. Fin mark wagi na siya. Katin na kita rela sanglas. Mayin katin lang si el metsima sanga. Elin siya wo kel siya ma generously give. El siya masangkin siya na siya ngay pinakos tin las mayorela. Akos tin muli kikisya. Finga sang me sang sila kina mana may tayo liye, kamana in wawayak, kamana in mema, in wang no yaki agusten in rela me sang. O ay nakikataga na yurin ka tinakflet, rela offering lasha. Elin siya wog yung mga nagawa finga trela ke. In siya na ba nang taga na si kumising yung mga post-left me, kaya ni ko yung besa yung mga kumays kamilut kutlash misenya. Na
Det som nage Freddy bange tamle Una, serle. first of it, out. Det som nage Freddy ke sapta si benangan dagat flok nage fostol tol golit kos nage safla ne. Okay. Sabel som nage tol golit kos nage angal tolu. Safla yen fossinga longort sapta singa longos bangan. Si vesigan vak mo cleanse up ki alu si film tawa. Ne? Cleanse up ki alu si film tawa. Na ngarela Marita, Akia Marita na si kumke ritlasha, na tamlan serle si bet kakate ya ko kete si bet ni siesin sieke. Okay. Na ngarit tol ngolit kos fale, sub topic singe vak ma Alu in Jerusalem Kipion. Tokja David sang da in magunal asaf, met Levi wiel da elos in liang Alu in ense, ma tep tebin wala yang anwe. Na elos in arorik malalos, wege len na kewa neto. Obed Edom, when nada chetu than, met ongol algos in shaulal pamet kasalalos. Magunen osa, Obed Edom in topang kimatan pot. Siyangan New England sapngan, medin topang imatan pot. Tol ngol ya, tasrak tamagunen met tol zadok, Zadak se tablet serle shamram kyang met tol well in karangan alu na sin lem god kini alu in and kipion kilo tu tang kona kaywa elo sin ram kisef fin long fall na ge masamos like masap sa lem god il ta sang na sin Israel sayan met toling erman eman at chetuthan aulalos oilalos Oya pekata pemit sila sila telo sin onin kaksakin lem god. Siya nuwa in onin kaksakin lem god. Kishbin lang sila siya on ma batbat. Magunen eman chetithan in karangan ng trumpet simple oya pemit siya yamorek makinja kiperin kaksak inge oreko. Magunen metin siya ulal chetithan in topang kimadan pota. Na met na gawa flok la na yan silos, David flok la be na yan sil na yurin siya ulad. Pange oye ma taka ke fostol ng litkos ni ke fosang al tolu mga trit kalum ganda na aqua ki client sa plan met kan na ki kai sisiya ni pelin service nga. As mga kunen met na gawa. Nangasana sil tamlan sila lang siya may cash gat ke akati yan kai sikunokon ma David paki yan na silos nga. Okay. Dahil laman friend ko lang, amo kita kan show na ke kunokan sila biya nga na ke masigas mtawagin force nga na ke kasi kunokan nga ngan usi notes nato shope na ke ipsi nga kasi loin kita na asap sila siya ram ginya ke pang il in charge il ba cool using na kalme pa kung fin cool kung de bagena as mit wigo mit wigo ngan pa kat kita sum na ke pebble na nato so tana pange asap se ba tram gina pangen na as pe satin singe fos angal lusingan eman il bakarangan trumpet symbol se mabangan wait ma an ye kokolal asap na Obed Edom singan pa kunakan sige Tuesday kat kalim gele panganen si mga fria kitap langkat po na toko sa David Elor makin may singmen pangafaka tiyan na may kan kalya tap singa tiyan na may kan kalya na betul singa Zadok pagat shamram gun singa ya il tako ke line pinalan metol fled Aaron tiksal Eleazar grandson si Phineas great grandson na Pishua Ahitub pa great grandson na Zadok il great grandson si Aaron na mga na phone na usin na siya ti ana sulle met ngayon taga kalansap ma fakwa kikimalan ka sema usila si kum pangayak flight sema akfasyak lagi bangan friend la makalansap ke alu si film matawek kishbin los akfashila aquaklon ka
Gishbinulus akfashila masaplan kat peneng kalensap ko alu lusun ganchi fashionamit. Nakikat kalam gimritsingan kat kalam giakflat nga lorek David gan sa mong lemin me ilorela makunel. Na tuin singan. Lemon Frank. Nakita ko fast majus misingi. Kikat establish masikat kikat lidit papal. Kat isla kalme yan malito damit. Kat loeng riti sa na phone na ako kat kalam gila bakan masikya ko. Nakat fliyan singan kat kalam gila kat usila sis Lemon Frank. May kalme na sis misingi. May kalme na sis misingi. Kat liyan klient sa na utuf singan. Toko siya TV del toko siya. Ikan royan na walang silal. Illoy naman lang sila lutoy lagi Tuesday. Lemon Frank Sam kunle. Good idea sila nga fliyan teptep lang ulay ang sige carry it siya. Ke may pat siya. Sema line ako lang kat ke madapip sila wimet Israel fashion yan may siya. May Levites ngan pa liang ko may tol ngan pa liang so slip pa sa kus. Na good idea sila lang. Which is why it's convenient. Hindi kasi convenient. Kung kapentafong nagkaklain sa plasya. Wala na. Minna, katita wo. Nakasisiyak siya, men laklan ka. May katlanon ko kimangay. Katilan kinloen na kimakatakfas siya. Nakiba na alu lasya si Vena. Tuyak sham lasya, may katsamona. Kafalin pela sin someone kastan kala katiyak someone actually sa ulas sifena. Kagat mata kadusi malas sifena. Usi agenda ke government am tak fasi ke malan kat. Kat finloyen kele even bang pel se. Wait nge mi se. Tagat mo mi se te sikyak. Mi sikyak pela se. Sta magdete mi se ingena. Ta shakta kishbin long lang kat long sikat yok len ilde na iskat ilde unikat yon na gelora sil nat apai u kana sil usang o kishbin long lang ke when na lem Jesus Christ iluse pel laskten auliak gden mong gden mas connect likigelasho na kayat mong le gden chifena to self evaluation loeng na kila mekatashkel Kokot siya nakalensa po kat ke long sa sifena. Kokot kalensa po kat ke mile fa. Kumdi ngay share masih Lemon Frank maki week tari ya. Ngay week tari ya. Nga mga kasama kun kadesh vertigo. Casting of vertigo. Kansi ako mata fellow four kum digan mo kuy. Nga suma San Diego, nga kawak sila Wales sa mga luwe, na nga mga luwe ke weekend meta, nga suma alif ko nga sila flok, kikakolan ka, nga malako nga mga kayo normal na kayo. Tapos to nga matakan siya is lang fellow four, nga kufla nga itak, nga kufla sila fast, likti ka usya, pwede niya nigasto siya, usya na ER. Na masing nga fact nila, kaya nga malasam-sam nga Kalim, kaliyekum, kumusliye ya. Nakisiya masigin siya, nga slal fung iyala si Fena, mga tikan mo kuy, finjeg along sila ka. Mayin, masya nga faka pa. Nga, pelsi masigyan siya, fail around, fail of forsek, managwa forsek, ako flang itek, fail along ka pa, makaliye, falot-lik tikam, tayo, madal muna. Ang nga na pa fella for, nga what, nga kufla mo kuyigo, baga sing vertigo. Na usna sing anmot ko le, fin katel mga sikat na isikat, nga kufla mo kuyigo. Mutik ko lang, para kanda, ngamta fact way le kasing, o finalo sila kat kita o asun. Ngamta fact, min nakatuli ka pa pala, at kalim ka na pa na, ikiklasik ang kalim ka le. The way I see you, the way I look at you, it's just a perception. It's just a figment of my imagination. Kami ba, mga nangali, fin kadil ko lamangan, fellow around, fellow for, o fellow lumani una. Nangafak masin kalam kita, kat tinanon ka mo la, sa tabela, na usya sik, masisikan sikngan, usya sikngan ko in ifala, siya float na sinkat, hindi le, ngala kafu fulele,
Ni nga te logi klein sa plo ko le me nga klein sa po. Nash way to kles la ngan kan mong lang okay lem god. Sa ma nga gui self service mo kaya na manin sang muna si aman din ko ayo kum klokun yawi si kan si loin na mga aske. Na usila si skin loin na klein sa pla siya. Got siya or good ideas na. Got mo gui kispen long silan god. Lemen fra ka. Alawo faxlo mane alawo elal tatngala na ke chantra bin gasla chetro na zimosi se ki kai no ye ke clan sa plasha ke Moses ten kai na tarik na tang nam tak na council i thousand shuf Israel jen mit ke shuf Israel karingen na chetro el karingen talim gulu na atal nara pa na fak na gadin na ten balance yam gugula Klar. na siya we got balance here prioritize here rik malasha lem kat magay na may thing nga kung tiya som good balance here ka prioritize here rik malasha na nga kung may end up compromise kin na compromise il te wo na ke oyelan kata nga kung tigay ni tashak na lang na katfakangan when Peter el rebuke here kisil Paul ke kay no yesin ke kosla sin el wilal dalam dan jingan rain mo el data makpay yesin wilal dal samra mun na Kishbin lang si kim boldness marshal Paul el akswas sila inse Kishbin position lal Peter el exapie and then they move forward likina in kain tafile gilang sila kat Kishbin flat lang nakla napangan ma si taga na miseng pienga na akong samram kun pe in kain gasgat na kaywa met mapurong pe met mapurong pe talaga slash miseng la tukun maing mo David laki maing na kaywa nama met a fashion di flock la wala lang ba David el flock na lang sila mongla ace mongla la na panang payok siya yan sapat rest sin el taga ke mongla si malem kat makaya na cranty na siya lem kat makaya na shoot na siya sapat rest sin Manil pa orik magin sapat rest sin Samuel din sapat inak patal inas mongla sin lenon gos kuminorik marorik malom nagawa mongla len siya kikos pia benji makum srela kon mongla na mo misenge papa nga fleot ngan mongla misenge ke mana ko nga mokle pen Yorek mana gaywa. Lomalak tamle zerlege. Kaya schon kata ke setting na Ja, schon gesätte Bange, ja. Det som gesette umaga kum nagisette. Nga ko sette. Nga sa ko nakatfata ni be akashoike. Bangan malumba pelan mula kita flock shift som nag New Testament bang. Kita sum masike Chronicles nga lamayak mo la provieles le pa eso mas mostlan da shokta sham gen bagum kufus ke Samuel Luo parallel sum ke sum ni ka toko sa Luo dal na fo sharam nga non entakay na sum parallel na makasumon ng bumon connect pag pukluo sa yan nga akin na sang mitligat so flok na nage pelal tugun level na kamise en wagi molyak na polel sim na sin met Rome pa Rome sapta singal lufos Senegal ko siya may maritsi nga fact mo takay ni Alu In Ekuh Rome singal lufos Senegal ko siya kung binloeng nag-shiki kung di King Ariti, ang aski Riti flow lan takin yan sumsing and si kumita 2 weekend ayaw na naksing sumon masini tayo na so nagyan na naksing akluwangan na vinlo na fos luo to na sham kun kapash lash na singad pa fos akluwo na forståelig na kjærlighet og vi la fan i algelalgos det du kjærlighet eller så har vi kapas lash na sin meta og det loing na Sam buklal Sam kapas lash na sin God na buklal Proverbs kapas lash na sin meta
Nakatsuwa lawyer nag-factual lame, mit Pharisees yaksi. Lame, mitluti, rabbi, mitluti. Mes, biega masap si mayoki me chupeo. Alemil mo, masap si medan pa, kumilong si kaat kinsium kanu me koyum kaywa. E no na masap si medan, kumilong si mitalan, luwan na yung long si fera. Now, we learned on a model saying a horizontal relationship, vertical relationship. Paya pala pa siya naman kanya. Di pa ito na kaya maritsi ka rom sa tas kaluangan. Nakita siya na kaya paya pala nata siya ngan si Besheria. So kaya feel sige nga gayang nga read na nga smosta may basi suwisik lang ay ash kigasing kol na la shotari. Nakadesyo na payapal la pa Rome buklal letter sin met Rome sel Paul sapta singal luo fosse. Nakaderi di fosse luo kaya lo nagkapashingan. Fosse el ritoing fosse el ritoing Kimaying imatilya matlala. Gasing this, I beseech you, brethren. Il appeal to mga, il ortasin mo ito. Kimaying as matlala matili, kismin pakotin lalaplon kartasis. Nga kaefe, baka gasing beseech. Nga kaefe siwos, kuwasin eis kumyang si fena na sinkat, in ena siya may kise moul. May kisah moul. Ash masih kita sampai ulang nato. Moul matal in mayakin se oyela. Sabi ko kasam kin pianga ke kunakan meta. Le may kisah ngayon mo kima sheep ko kaya ngayon kisah kinyak le. Misa may kisah ngayon. Fano may kisah se ngayon Kaya iskatyan na singkat pa gisa moul, hindi moul makina, enoyebe matal. In may akin si woyelal na pang vertical relationship na singkat. Kaya iskatyan na siya kalain sa singkat. Kaya iskatyan pa kaya. Hindi mo siya, ngayon pa Masimit. Gubin sang mo lumgun la lal fung ikelem Jesus Christ le parum singal vosia fak le kum fin lem ta la ek la ke kolon kat ak mulia kwen natin kat kum ita fa mul kum ace kum yang na bible fak le makuluk na kay walom na nakmanasya gitari e fo mayan lemel na kamise e mulyak sila ngan shasror la kel mise ngan ela makuluklan met na kayo wow. Tahin ela se bangay may sang singin. Iniyak na makuluklak ko magkatan lem talayak na singkat. Makuluklas siya kinak manas na beses na kot akfasila oye singin na makuluklas na kayo wow nanak manas siya. Bangay kitan iskatyang na singkat. Na iskum yang in may kisah moul na matal singan ko matal fakya main katel wo buklali perfectly if in wengin matal kung may fatikan liekat na kalme ya pa nga ko moul ko mafinte oye matan kat moul oye ako chige gidan tuloy matan mo ita pro las kan weng chupe main katel da long bro med simat moul lat ses was Nagaro got finte got na we got lakta sa got le got pro power got bela kadang foot pro got da long ye go mo ko pro na mo mangan sikyak maki oyen maitse kat tira sang mo la sa matalye maton got na fosse ta kongen il va going painge oyen alu paye mafal ko sinaro alu paye. Kung finsam kin alu paye, mamaitin na loing na kele, masimit, in pa fossingen. May, katin oy na siya, may kisa moul matal, in akin siwuyel. Pangasam kin biang ngakade biang na kung may akin siwuye fakyakat, kung may kisa moul sa fakyak, kung ace kum yang nasingkat. Nga so nag-room sap ta singaw, fos siya singa really biang, kung magalim ke. Kung fin fakak, lem talak, let's just lem, elalfong ikilaki, kolon kadak mo yung lakli mise, kung may tafa moul. Pangay message of salvation. Masing ay, lakum itawil lakum te, itawil lakum te,
Ye ako sumlam. Nga liban so sum na Reno. Te ash mit fatness le. Oh, katlong le kung fin daw le mo say nem ge bukla ne daw yu kume mo le. Fin wangi nem ge bukla ne daw yu ko te mo le. Na nga ki fa ka kiningi le faxing and dafung le cultic. Sedan pa mo yung kung te pugi ne daw yu singa te pa usot mo le na sin mait se. Bible of Aki Revelation there, Buklim Lim Singan, mit fun na pagkaniges na, when natin got the Lion of Judah. Lim just pugay fun na. Pugay daw singan roll call books, manake accountability. Sa mga mawu, insan kasukat matlalal fung ang kitan kap kabak yung lal fung yung laso. So what's the next pugay na dawi? Itawi ko lot ko church ko en April na sum nagkakalan sa ploman. Bakon sa fulyay ne mga ngay itawi la kalme ba ngay kum ko not magkinya ngay mikalan sa ke alulaso. Ta bugin itawi sing en te bang bugin mo lang. Ake fact len likshe na ko en galim ke. Ang lalving element fang el long bash mit fact mo. Bugin itawi sing ba pang bugin mo la sa matafung le. Na mati ko sa ngin ba Rome sa tas nga lu first sa lu ngan nashlos kapaslos sin kata masimit kidan may kisa moul ay matal nakat finoroy ngin na banga dikit pang gidara na kapaslos na sin kat na first tool you find na ge fosal ko saan an riti kan si pablos yung am sure riti kiswin may kitil klanglon kat na sik nga fact na siwas na kayo kuwasin tiya si Fernandon ko kuwasin flak likimat niya skimot ko niya po isel sige kat siya mausi kasak na singkata pa in sefalet katil siya mo in sefalet kung vingit klans up siya kumin sefalet na as kumin na gunloy na kayo yellow man pasta Africa si fat na si belang sirle Along si klans up lo to da masing ali mas area si sum na amazing na kumten si boss sel na nga okay kalkulo na kasla na uya gib si kasla si kung si bot ko ye tolgol nga nata la ke o ye sin jefalat na ngatigan nga project ye to ko na ko lenda to nga ayek it's a process kung mo ko ak kayo gum ak samati ko ak posel ko let na kayo pa gdero fakya pa mo reach nga akelem ye fa gdero fast na mis kung wasin si posel in na close tuni oyen mo fall na kilaban na life ng mga katelesot na su ngalkila kuwasin tieta kita fakya kita kuwasin tieta ilaman molan met fela kuwasin ekle kisibin arlena aksasa yun na closean pangan ekle sinin nga kung may ekle fakya kita aksasa si mola sa pel na kayo pero may kita proinsing ka pel na kayo kumkan karas niga kung proinsing ka na lem ka na istan nak kuluk siya ligiya kumkan proinsing ka inin lem chus ka istan nak siya kuluk siya ligiya Uvin na non ko may kuluk man lem ka dista masin nak nasisla in lem Jesus Christ. Nang fat na ba na sumdan nak ne dak la. Fostolio. Kisbin me gidi klang fosakos. Parang fosakos. Os la pes que si mano. Si fin alu pa lem Jesus Christ. Kasi lang en pangako. Bawas iti ka na matrin matawaro. Bawas iti ka na maniyawaro. Sige mo, katsin na matrin matawaro na siya bawas, siya niyaw. Babi na po, sige nakalim yung kanta ko iti ka mitfakak. Katsin mitfakak na po, na wo. Wala ka mitfakak na siya, so, takad na siya. Siya yung, sang may sang. Siya yung kasha may niya, katsin mitfakak na po na. Mit na kayo as kunokon fall. Na kumita faga kunokon nga as kabut maritse nga el fact na as kay siye may kitelon ngon. May kitelon ngon nga foson ko siya. Katil si kay siye may kitelon na sish ino na siye. Setiyo na siye. Ay kato yung maging may kitelon nga fall nagikalang katil na sish. Kat fin faga kastan kat pangan siye. In fact, got any na in or a fall na kinalal po yung mga shiros.
Kat fin kalain sa pamaita, support, pangansiye. Kat inon kalain sa, kat fin ko induti, teacher, pastor. Kat inon duti. Kat fin, Barnabas, akaye, kasi insien mait, kat inon akayelos. Fin oshirin mait ama, ilko insang gasho, lagi bange, fin bange, ash ministries, lagi aluan, kum sang sen lom, insang masayak sila maluan, kabatlik wiyash, kasi pa mamali nagagasin ko, insang muli ka ta equipments, nga muli ka ta operational costs, pange finidyokat mga nasyo, mit kum tuwi ke, fashtamit, sang maluan, sang kasha loman, insang akfasyorit malan kat, men kumisang kinsyum kayo, Parliament from the God loves a cheerful giver. Kung fin mo tingalin sang si katilakin si Uyekum. Sang mo ni fo kumakustin. Long lang God, asin kong kumakustin. Nakatina mo sa oro, may kalanglan, lilala na roke inse ingan, mit kuminse to wasak fasya kalanglom. Kung finakala kung sang na sin maitse, kung finakala kung sang may sang loman, na kumang ile, tama, tuy. Tuwin siya, net kumusang, sumula si ice cream, kumin mo kan, in mo kan oyo la kapon cholyom ke. Men kumin, inse to was sang wen sipe. Na sang ke inse ngan, kumin mo pulakin may inse wuwan. Nabangan ko kan sige, set, may fin siya ko, siya li, katsumas tabi, ashki kasing gold group, Narkisinsiyak mga nabal na kuwata ko na euro shakelim ye kisinsiyak kan nangay fokal mo Lemon Frank kuwisa mo Calvin ligeksa kulog asluman balikan talin ikaw ba assume ikaw na Minnesota kulog asluman luwasan kayo Lemon Frank Tamden sele nga verlokt nog fosluo. okay Nga verlokt nog fosluo gerom singa lua. Kosin die ei tailaman molan met fel. Kosin eklegish bin kaden arlena aksase yena naklos. The renewing of the mind. Na ako me die ei tai met fel of kake kot kapat ke kot wela los. Kot wela los da kateng out. Kot shak na wi met fel da kat sunna wi. Atina ita mas met ye kofa ka as met yem. Met fel na fon na bagat wi. Na oya lo kuma nga kumingan trailer in kain kalam ke mu lasha. In kain kalam ke fakla ka in kain kalam ke oya lasha la pai kat met eklesi ke shipin katen ekol lang na klasha. Ekol la oyen mo lasha oyen tram lasha ka fakam. Oya singa iket kana sikish bin ashpena belna shepena ptatya na ke shamsam nan fela ka wela Kaslan met wiun met da samsam ne pairak pege samsam. Nara ikesa na sikke misenge ngale minister se. Ash oya maik ladiki chasekin met night awise. Regular it awise to go mangan to na siskten nila. Cleanse the plasha el kap na lang. Cleanse the plasha ka te ka inta me orekwal inta nila cleanse the plasha ka te ngan kula. Orek maganda cut nagikas in faculty gas noya nagicleanse up magawa mataka akkalmi yak matamlan sir lila akkalmi sir fin ko mo ke fact fin ko mo ke cash mit na ra mai na kay wakin siyo inek ngani na rela na sabram good masing ila pang masit na si kumbising ako min diction na very assertive na ke la fin nga akong tira loing na magdapat chan ko yalan fela na ba nang kiuta ka na si kum eklatari ke namakla ko mo yala siya layla inak kaya ke ngalang si fosin inan Europe pala na kaya nakes makin niya may nga mal yala si peke oyan ash na pel sin afar ne ke mete i peke malan fela mete i wala la leshit le ma fa na aw katang mo kat talang si or ganin ash na pel si ka ne ke finik tin meron na ke nakluk mama na ine Kung kain si na kung machismo, kung negative attacks yung ito ko. Kaya no yung tani ke Kilation ka. Lesson ko lang na fakot na kufud matan mo lala. Look sila liwangan. When ba nga true definition ke lesson ko.
Someone might give a little wang to Mahudu. But the pay Makide. Now, Roklomalap, got you beporong like asking in the going. I guess. Kidamurit Manake. Got so much was la so na fact Magadal na fall na get a shakta. Len nagawa reminding you cut. Then going na kay got cleanse up lasha. Sin the two. Ya lash cover days. Al, let me kom je foster Yorkshire base. Min club made of that mo kom de kan mol to was. Baie. Kattieko, kikola svena kde goflet. Sakta ki wala lan lemches guys kdeko. Ifo ba foster kom sam kun ngai. Ngai be highlight ya. Ko wasn't die daileman mola met fella. Kozen ikle min me gishipin katil arjan aksasi in laklos. Gishipin katil arjan aksasi in laklos. An bayanang kot ko in mol suos ke mol singay. Kot ko. Kot fin aksasi. Fin bagay kum gemete kum gelesi kilamitse. Na kum tuwi dan singa na kum proy inin lemchias crisis tan lakulug singan. Ang fat na balay. Wang there ako kung fly mate. Pero ako kung figi mate kung sumsuk pipes ako. Na pipes nga deswela ko at yung ginbuelo. Guna ko isang ginbuelo. Ako sek. Kung minsan kung ba ako sek isang ginbuelo man. Unless you're in prison, mama and ko figo sa kung sismo. Kaso na liyash with orangan. Forcing with an sismo. Ko forcing with an nim. Ko forcing with an orek makuluk. Kan busapos. Kaso na liye or ek pa nang nakuha sa aram gud sakta. Medik departament tamang kalwin kilo naglin ko be. Lagi asluman kumin ka nakay be akfashion gaslan kat. Ek gusto ko sa mga aspene ingena ngak minit siga week alle fall na kipela ngamo week tarye fall na ke week ngay fall na ke week ngay be. Lenda ka kat findut ke mo la sa kain oy yamadan kat. Na masing ako binte ako kiten elia kiten dero mit kum live a idle life mit kum mata na wengin magumoro pangay mga sa na mit kum shi kum le liki toy lang mit life fung pangay pel sa mga setan nila song coins ang shufe kum dero kung kumita mete kum patatle we lang mit life fung Fin met kum winga na klukki ko met lesuk awal dalla kum sivana lemfom kum de ko nugre na mamitara kum kon tuyak ke mapay maswaso na kum factory kum de molo man selk during kat ke met na ko in palakin long in se wo Yes. Kaya nga mapangan na digin just lo bom tak fast fakalo dahil kelwangin na kite fast na met ke Leven för aspe faklum na ke. Om det faktiskt PM den det idol ne. Ok. Men vi kan ta comfort zone laja. Comfort zone laja bagat na wina. Du kat naglansa bagat sumna chike test our faith laja ye. Naro kamen fakla ba. Kat kan illustration sin na ke lake and a river that is flowing. Now, I am like the tree that is planted by the river. My nutrients, rich nutrients. When river it flow every time it change water, fresh water. It flows so muscle melted of a lot. Salmon makena som na lang US sige. After go for the som na din. Now, if you're fat and if I'm fat, na ingon gin mangan. So tangan di idol and a lake si Ma'am Darela. 4-star hotel lan mosquito. Kung ka utsak na go, 4 seasons lan mosquito pa nga. Nakatata na kaya lake siya nga dinaya on kofa. Yung mga makakatsum, katina sang kasha mi katina akyokili katana pwede cleanse sa mga is na pagkanya. Nara lelang na si kuming kain mukui. Tawikat sham fellowship Kenyan. So again, siya ko miskaga. So the fellowship where taga we alu shandra minkle kikas lang. That's all. Klamala. Ay, alam mo na gilafas na mit nage Henry. Faikalosi nage Henry yan. Siveli Henry vat mo inga nage aru yokla lan kat. Nakat kalam gele. Mtawag ya aqua ki mo kunakan lan met tol
ก็มุด Levites ประมาณเด Tuesday เลยมันแฟรงก์ฟักเลย good ideas เราตอนเดวิดงั้นแต่ว่าเราอุนี่ไม่ใช่มันเดบานักกุกลันกัดนาอุนี่สเตตอนเดวิดคนนั้นโอ้ยอินแฟชฟัลนักกุกลันกัดปัจจุบันเราไม่ฟาลิงกลันสับงั้นนาทอสต์เราสักฟลัดนาเฟรดก็เดินลอยนักกับแปชลัสนัสินกัดแปชลัสนัสินไม่ได้ยกเว้นยกชุบna senrian pag de freklo ye na troke sette nga tingin just ko yak fashion ak yesingan ke sette Finland Franklin may sil ko ko we got young digi di sena kuloke kum gaslan kaksigin gat ke aru lowos in fact gasmo lon lem got bana lumen Franklin fact being isang ke highlight yele kachag na lakes ma stagnant. Lakeland ball ya mga ko. Dahil yan, mulsod mamasal mag-e. Kung yan man puso siya. I mean, we're an outlets. For non fel children to go in mail may isang kata at pangin fel lab mail mo. Alin last this ke so hindi mata party way. Nakasama siya. Dahil ko na wala ka alde mo just bells ko nga na. Nakasama siya taking son Martin ke Texas ke si fashion Texas and someone Jordan River na ke Dead Sea. Dead Sea kat kalam gele il sol when mamul ka na siya. I mean when in outlets na Jordan River by Vaca, got us lakes silang, papaya ko rin mamanga. Lakes are healthy. Na fact lang naging mulak ko mit lalfong iya. Nga kung din mo kayo may sibas na uyalium kayo na, it's a moy kapla siya. Kat fin kalensap, kat fin fakak. Ngan fact na pa ile, sibeshi maro, nga siyam kik, nga klin be kapla lemon frang, Kishmin kat chikilin faket kastan dat kashkilin lutut kun faket chikilin kalensap para kaplash kete kastan kana kat luxury na I guess. But to back to us yang mo kat mo so with mo Frank mit lang mo me so kat mo mit mo so Pwede ba kat fak na so Patulit ka lang fak na mo so na mit mo may do salikan kung bil so Kat sagt lak bakit mo social. Parang dahil na kuki. Parang da battle Battling galu Battling stato, Battling parang du gashi talk. Okay. So anyways, medyo alam ko na, Frank. Social ko ang song lang. The song na mandato ko na praise lang. Or think ka finisugit na din ako ng mga simona. Kan fekalosin kita sama ginashi pluwo sige. So nagagasin goal group taking trust ko del tsaka cash akadaya sila. Ilko yale kalam da. Ngasam guna ipsimet ngan pa ako lasingan. Ako la pa nagimudito sige depe plan kat. Nagimulak ko mo. Ako kat lagi kalensap siya ngayon. May kung madasana ko binalawalan, fast ako kung kalensap. May kung takan walan, fast ako kalensap. Kung tako as you are, nakat pa ikil kumlean. Na belsi mo tayo na kumaki kumle. Na ipsiak lungan pa, tagayin inakfalet singan. Kat kalam gila, kasi pintok na David il akus, saske akuklan kat, panang katilin sewu. Katilin sewu ke, or panang ilusko into akfalet lalosan. Degi just ko, alila kum umshuang, de shuang ke malasyo, umshuang nage Facebook. Kat akfasyo fayakalo silom nge, ngafakin le, kung ifatako ke sette, into pon faye. Kalmen pon fa pa, kumin falis siya, kumin liksyon na ikweye kay siya points. Kaya points luwangan siya pa. Ako na nagke, tako lang depend lang kat, katapos lang ulayang, na ipsiak luwangan pa, takayin in engon, ko akfalet singan. Apangan, kulo si Wuskawa kaya aslowasan sa wigat ninginan, laman Frank, laman aslowan, nagkada, winwipel, may siya klasa baguwasin nakmanas,
share ye, go like ye, na kawo club ke Facebook ngan in na finas kisin siya ko na siya message siya we lemon frank taking Trescol ko taking isena taking Trescol taking isena los ashklish kafula los oyeko padang los kufla wika chang da shokta Kadalal fong ila pro kisbin pro la losan padang kat kan mana ko in fala wo fall na fi jaka white fall na long silon kat lemon frank ash me fa klum mit nga nakasih kun kalian ng kafe pro XFE. Okay, Ah, okay, kaluna, sabi, tisap, maganda ko in kalam kaya pa time last na kisete yan ngan. La, maso na le kalam pa time, ngan fingum dahil tayo Seattle ko, ke time mer kaya nagteta ako kasi away na kipensin na niya. aw. Panakian magatash ka nan. Kalam na isak na Stefan Fong Tok mapangan. Oh, nga mo, awit ko staff about that kasi gilututeng. West Coast time. Bellum del Seattle na. Aw gas away ngina. Nga siya ilo kisete. Oh, gosh, we. Abdel fast, aw lu ko tolu ngina fast. Olo. Met. Aman Okay. tolo kaluo. Kalma ba, vinit ko siya ako slum del. Okay. Limegos ko ako slum del. Fin aw lu na, aw limegos slum del. Okay. Fin, Nakaya na kaya. okay. Wala. So, epangan, anak kita tamlal sa lelva ko, kulomalam singkat, katsun ka pun mugugula siya mising ite, kisipin oyalas ka, kite kisipin stati magat ikaset na. Kinashpin lang lang katil, fili ka tiyaki ka tikipel, singi kita musisin singi gastan kat, nga ko min matagay ni, lut-lut ki gastan kat, sisin singi gastan kat, remind ourselves, each other la, lang silang lem kata, alam na fallen na sikum yolyak na sikum na kayo ke Graceland God kinashpin Graceland God ikalla mulak ko biga safety SFI jaksing na sikum kulong malap na siwas na gawa viewers ma tagangan ke Calvin Likeksa dal kulong na malalap akaye na paye kulong malap ki kain kasing and may kain tagain akaye gat kaywa kadis mange lip sila kaswo wangan niningan kun kalmen wikulashin ak flat tilim kat ke wikulashin. Na kos na gawa maasan, ay pa na pel na gawa like ye, share ye, na talk, then ka pen liye pa na ke kuno konse ka alu sige sen yama mo kumene na ke weekne. Oyalas na ke plan mangan ke wang assural na ka tablet ser le mind gan ni mangan along sa spells in fact kulomalap na sus na gawa tamlen ser lang at tuwing kak sigin gat game ke kalanglan gat na simin flia maing na ko am tanin siyo min kay na yokke ina yokke fakaklan gospel sin we are pro ke mit kol na gawa ke churches itawi government la ko kasi organization na kay kulomalap ke asun ke kan tamlen ser le bangan masha Okay. Kal kumkulo anak giga dakkel mi gede flik ak mi siko usle da shot me digos fast me dan geden kalye ke si pro na ta ko us me dasla na mas wi an pro kalye kat pro olem gat flat na kat ispel sing in sang kulo malalap na sun kulo ke gas wala na siya ta ko ben na shishkipel singi nagas mo kinikot ke magadaşke na ke moulaş kalain saplaş ko finne sisin silaş pam dal ko espel sin sankla malap klana şungas wikat aksasi lang naklaş ko finne nakta sa şişke makuluklaş kaywa Luswa son na lemtalek kat iges kat espel si kat nakiwenta kay ni lemtalek masafalle masakat futulek siya kumin wikat inge nagteok mapat na kumin ba siya kumin ba met cool met lango silas. Paing masyak la sa simulem kat pamdal kat kulo siyak mangin na kaywa kini mun si fan na jumsalim Jesus Christ kat proy. Amen. Kal sukyangan sang un skunadas ngay